ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho munyemerere tuyahere kuri no nkuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byose hano mu Rwanda. Ni inkuru igira iti Emeline n'abandi 8 bakekwaho gusakaza amashusho y'urukozasoni bafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025 rwemeje ko rwataye muri yombi abantu 9 barimo Kwizera Emeline wamenyekaniye ku ishanga bazira gusakaza amashusho bakora imibonano mpuzabitsina. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Abitsiyeri yatangaje ko iryo tsinda rigizwe n'abantu 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bari barihurije mu itsinda ku rubuga rwa WhatsApp ryitwa Rich Gang bafashwe kuri uyu wa 17 Mutarama 2025. Amashusho y'aba bakobwa yasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru gishize bagaragaye babanza kubyina bakenyeje udutenge tugufi bacugusa amabuno ariko nta kariso irimo, aho umwe yumvikanye yibutsa mugenzi we gufata amashusho nawe akayafata bikarangira umwe muri bo acungishije amabuno akambara ubusa muri buri. Andi mashusho yagaragaye umwe muri bo avugaho kuba yarafashe icupa akaricengeza mu myanya y'ibanga rikamusambanya, ndetse andi yerekana abo bakobwa bakora imibonano mpuzabitsina ubwabo. Ayo mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zirimo rwa X, Facebook, Instagram ndetse na TikTok n'izindi zitandukanye. Yavugishije abantu benshi bagaragaje ko batewe akababaro n'ibyo abo bakobwa bakoze kandi bidakwiye mu muryango nyarwanda. Ababyeyi baganiriye n'imvaho nshya bumvise iyi nkuru y'uwo mukobwa wajombye icupa mu gitsina babyamaganiye kure, ndetse bagaragaza ko bashenguwe nabyo ari byo kwamaganwa, ndetse ababikora bose bakabihanirwa. Ingabire Rose wahinduriwe amazina yagize ati reka reka ntabwo bikwiye kwijomba icupa kuko abagabo ntibabuze, abakobwa b'ubu bamaze kurenga amaturu ku buryo n'abasore batazongera kubizera ngo babonye abagore. Gasana Alfred nawe yagize ati naratunguwe nkibona ayo mashusho navuga nti mana nyagasani ubu aba bakobwa umuntu azabashimisha ate koko, uzi kubona umuntu akoresha icupa ni agahinda. Gasana yongeyeho ko abakora ibikorwa by'urukozasoni bagasakaza ubwambure bwabo bakwiye kujyanwa mu bigo ngororamuco kuko usanga ibyo bakora bihabanye n'indangagaciro nyarwanda. Dr Murangira yagaragaje ko ku bafashwe hari abapimwe bagasangamo ibiyobyabwenge birimo urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 ndetse na 175 mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 ndetse na 50. Uko abafashwe bamwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hagatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 2 miliyoni. Reka dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC yasubukuwe Isake ndetse na Karehe kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025. Imirwano yongeye gusubukurwa hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo hafi ya Sake nko mu birometero nka 20 mu burengerazuba bwa Goma, nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post abivuga. Urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye muri Sake no mu burengerazuba bwa Goma kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Iyi mirwano ije mu gihe bivuga ko inyeshyamba za M23 zaba zanashoboye kwambuka kugera kuri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ngo ubigenzura imijyi ikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Rumbishi ndetse na Shange kuva kuri iki cyumweru gishize. Bikaba bivuga ko imirwano ikomeje kuri Ase Shange Numbi. Iri terambere rya M23 igana muri teritwari ya Karehe ntirisobanurwa gusa
risobanura nko kotsa igitutu ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze gushyikirana n'inyeshyamba za M23 ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ni no kwagura ibice igenzura byiganjemo ibikungahaye ku mabuye y'agaciro nk'uko byemezwa na sosiyete sivile ya Numbi. Andi makuru atangazwa na Tazama RDC aravuga ko kuri uyu wa mbere kandi imirwano hagati ya M23 na FARDC Wazalendo iri kubera mu midugudu ikikije Masisi Center, umurwa mukuru wa teritwari ya Masisi. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, naho turasangayo inkuru igira iti umurambo w'umupolisi wasanzwe mu muferege. Ni inkuru itangazwa n'ibinyamakuru byariya mu gihugu cy'u Burundi, aho igira iti kuri iki cyumweru gishize mu gitondo umurambo wa Claude, umukozi wa PNB polisi y'u Burundi, wabonetse mu muferege wo mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura, ariko impamvu y'urupfu rwe ntiramenyekana neza. Mu muferege uri hagati ya Avenue ya 11 mu gace ka Buyenzi rwagati mu mujyi w'ubucuruzi Bujumbura n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rusange INCEP, niho habonetse umurambo w'uyu mupolisi. Amakuru aturuka mu gipolisi avuga ko yanizwe n'abantu bataramenyekana. Amakuru agera kuri SOS Media Burundi aravuga ko uyu mupolisi yakoraga mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda i Buyenzi. Impamvu y'urupfu rw'uyu mupolisi ariko ntabwo iramenyekana neza, ariko abapolisi bo muri iri shami nabo kuri sitasiyo ya polisi ya komini nayo iherereye i Buyenzi ngo bakunze kujya kwica akanyota cyangwa ngo kurya muri za resitora zo muri kariya gace k'abaswahili mu Burundi. Reka dusoreze tugaruka hano mu Rwanda, aho tugiye kurebera inkuru y'umwe mu banyamakuru bafungiye hariya i Mageragere. Ni umunyamakuru ufata ku mavuta yabatirijwe muri gereza aho afungiye hariya i Mageragere. Umunyamakuru ufata ku mavuta ufungiye muri Mageragere, muri gereza ya Mageragere, yatangaje ko amaze igihe yarahindutse mu buzima bwe nyuma yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akabatizwa mu mazi menshi mu Ukuboza 2024 mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'Isibo radiyo bamusuye, Fata ku mavuta yavuze ko ubu ari umuntu mushya kandi abayeho neza aho afungiye. Fata ku mavuta yatangaje ko yamaze gushyira ku ruhande umuziki n'imyidagaduro muri rusange, avuga ko ashobora no kubihagarika burundu. Uretse impinduka zo mu buryo bw'umwuka, Fata ku mavuta akomeje ibikorwa by'umupira w'amaguru, akaba atoza ikipe y'abanyamakuru bakina muri gereza ya Mageragere. Iyi kipe avuga ko ari imwe mu zihatana cyane muri gereza. Fata ku mavuta yari asanzwe afite amateka mu mupira w'amaguru kuko na mbere y'uko afungwa yari umuvugizi wa Gorilla Football Club. Kuri ubu ashimangira ko gushyira umutima ku mupira w'amaguru biri mu bimufasha gukomeza kubaho neza no gutanga umusanzu ahari. Fata ku mavuta yagaragaje ko asurwa kenshi n'abavandimwe, inshuti n'abandi bantu benshi bakamufasha kwiyumva nk'utari wenyine mu rugendo rwo kugororwa. Yongeyeho ko ahari muri gereza abayeho neza mu buryo bwose. Inanga dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, nizera ko mwakanda subscribe, mutarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo namwe mukande subscribe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro muzajya muhita mubona notification ibamenyesha ko hano hari ikiganiro kigiyeho, muhite mukibona. Reka mbabwire ngo rero mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.